itangazamakuru ntabwo ari ugutangaza inkuru gusa, ahubwo itangazamakuru ni ugushaka ukuri, ndetse itangazamakuru ribereyeho kuba ijwi ry'abo ngabo batagira kivugira. Hano bagira ngo b'abanyamakuru bacu bumvireho, ati itangazamakuru ntabwo ari ukuza ngo utangaze inkuru ngo uvuge ibigambo, ati itangazamakuru ni ugukora ubushakashatsi, ugakora iperereza, warangiza ukaba ijwi ry'abo ngabo badashoboye kwivugira, ndetse ukabasha no kubumva unabubashye. Nicyo umunyamakuru wa nyawe yagakoze. Abandi bamwe binamba n'itangazamakuru bazi ko ari ugusebanya, mbabona uyu mugore ni Recho asigaye yigisha itangazamakuru, bamwirukanye mu itangazamakuru. Recho Mills ya Jana. Halo, ni muri gereza urahamagawe, niwitaba uraba wemeye ko ari amafaranga ari buve kuri konti yawe. Recho ni David. Navuganye na Mackenzie, hari andi makuru mashya mfite, ejo wazaza kunsura, ejo nzaza kugusura, ejo nzaza kugusura kuri gereza tuvugane. Menya hari abasurira igihe bashakiye, ni ukubwira umuntu ngo ejo uzansura akaza, menya batagira umunsi wo gusurira. Barakwereka wa musirive twabonye yandika ngo David yasuwe, hari telefone ye yasonnye hano, baramwandikira ati Rosama na David Barros uyu munsi uze kubahuriza ahantu bakorera, ahantu imfungwa zikorera. Rosi Sama ninde? Uyu musirive baramubwiye ngo yitwa Rosi Sama, uze kumuhuriza na wa musore wacu David Barros ufunze ahantu imfungwa ziri bukorera akazi. Dore imfungwa ziri bukorera akazi ni hano. Imfungwa ziba ziri bufura imyenda y'izindi mfungwa, zigatera amapasi n'iki. Urebe, hari ikigabo cyinjiye, mugabo w'umusore, mugabo muremure, wa musirive yarahari. Uyu musirive ninde umwandikira amubwira ibya David? Ni ikigabo cyinjiye. David Barros banyita Rosama, uyu niwe Rosama twabonye muri message bandika ngo baze kumuhuza na David. Ni byiza guhura nawe. Niwe muntu wenyine wize PCU. Navuze kuri na ntibagiye kuvuga ko wari n'umwarimu wigisha ibijyanye n'amategeko muri BU. Urarenze pe. Uri umugabo w'umuhanga, bivuze ngo uyu mugabo David Barros wacu turi kubona muri gereza ni umuhanga, yari umuprofeseri, ni umugabo wize neza. Ati mba mfite rwose amatsiko yo kuganira n'abagabo nkawe b'abanyabwenge. Ariko ni warangije Amherst?